Imat će mir, a ukoliko hoće rat, imat će rat koji će sigurno izgubiti. Mi godinu dana trpimo poniženje, hapšenja na barikadama, maltretiranja, odvođenja i sve ono drugo što nam se radi za vrijeme dok nam četnici siluju žene, pale sela, ruše gradove i ubijaju nas i kolju nas. Kažite mi koliko je u Zenici uhapšeno boraca HVO-a? Bilo sukoba, gospodine Petković. Čak da vas pitam, nije bilo sukoba, razoružani. Nisu razoružani, nego pucali sa brda pucali po Zenici. Gospodine Haliloviću, polako. I svaki koji bude pucao sa brda po gradu, kao što četnici rade, bit će razoružani. Polako. Gospodine Petković. 500 ljudi je u Zenici. Biće 5000 ljudi, budemo nastavili ovako. Ma smo ići redom, od Žepča, preko Sarajeva do Mostara, budite sigurni, neće li Mostaru proći kako mislite da se... Polako. Ja vam nudim 5 ruku prijateljstva, ne jednu. Ali nećete moći mi ovako, budite sigurni. Polako, ja sam rekao, saslušajte me, a ja vas samo pitam. Da mi se da spisak od 14 ljudi uhapšenih koji će večeras kad se ja vratim biti pušteni. Ima 10 naružanih ovdje. Se ja bojim ovdje. 150.000 ljudi naših je zaklano. 50.000 žena naših silovano. Petkoviću nema više, zapamte, nema više toga. Ili ćemo ići u saradnju zajedno, u borbu protiv četnika, ili ćemo ići u sukob do zadnjega, budite sigurni u to. Nema više popuštanja, zapamte to, nema popuštanja. Nemoj to prepisivati meni. Je to od Hrvata urađeno? Jeste, zato sam bile zavezane ruke, gospodine. Zato sam bile zavezane ruke. Zato što nijedan konvoj, zadnji konvoj je ušao 15. novembra prošle godine, za 6-7 mjeseci nije ušlo. Zato sam bile zavezane ruke. Četnik nas plava, vi nas držali ovako zavezane ruke. Mi smo u istoj situaciji. Ne, niste vi u istoj situaciji, nego nas tučete, našim oružjem nas tučete. To prikazivanje tog detalja razgovora sa Petkovićem je naše borci imali izuzetno pozitivan odjek, jer evo i sad, prošlo je već 7-8